Шамрыксен театринче Тышман ури кунда анбустер фильм премьери пульче. Ына Чуваш кино студия югерне. Сценарий авторы тада режиссере манын эштеш Алексей Енейкин. Фильма сырба хузан хюделев чекине дуныранба сагырвуна шулышитнине халалана. Тышман ури кунда анбустер фильмра Алексей Енейкин. Сырба хузан чекине даваганзен нужалы кунжулне энендерюлле кадарцаба матырышна. Онын асламы жеде выржы вағыденче хюделев чекине дуны жерде вайгуна. Алексей вылаза илзе калазабаныне жагурза жеденне. Шаван бегех Чуваш телевиденебе дугаган выржы ажизем кыларым хадерлене май. Сагрывуны жулгайла шон чыре алтны зембе тадыжах теле булза галашна. Сценарий шпуш шыбах ветеранзен азайлы веземшинче негисленне. Илемлі фильма автор документлы пайземе буянлатна. Шавынбауында пір шутлазагыларны саман ташук, тет автор. Вариабат вырынне, вагыри живайся азапланат бар. Шывы стильнебе, сурашывне анса жеттімірде алыба шавышывы шемәлі, ойдықырышы берін мәлі, форумдамаршым, нужаланды кейлінді. Шаванбегех автор чылай выход архиври документсене шегілжене. Перзегет пыраган фильма республикри терлі районда югерне. Акопсем чавны саманда сынарлама хюделев чеки болны вырына, едерне районинчи Ильина гара салыне шитне. Ялғалығы театрзенчи профессионал артистем шакеже хастар худшынна. Шак фильм был Патембех, пульча артистсене була, тада немелле терлі районды халық күштарынны не була. Өзем тюрех келешреш, лихи авалки шибушсене дупреш, шабадаба, толазырза, крешезембе, калановығыда, шитреш, кам автобус па, кам шымыл рух машинова, өзене бурне девгерсе елдемір, шауыржыны өзене тавзы маге галады паян. Сивине жынақта зивы бульча, сапастені бек темешешір камера елзе гайрымыр, камера шынат, югерешін мар, тебір камера тыдат бір, урхибе югерет бір. Шартлама севе сагрвуны шулгайлайги хаяр шандалыкра шинзем менле ишленіне туйза елме майбана. Лизук сынарне, Чуваш Академии драма театрене артезе Оксана Драгунова калып плана. Эбир ожына югеріндемір. Хюделев чекине давагандем конебе ішлене. Менле чытны живезем, тет артист телензе. Шибушсенен де бір хамыр театрдан ыйтырымыр әлеке шибушсем шыбадазембе. Тудыр зембе, алзиш зембе, міле хулындығын мабулдарны шавзіне тұғындымырынде шабақта севе болже ұнбекте. Ебінде хамын сынара тұрышса қалыпларым. Ажала, шуратны самантта бұр. Беде интереслі болже жынақта. Лизу камыжын сценаринче РСФСР халық артизе Нина Яковлева. Югерін мечінзен хаваспах келешірім, тет выл. Шартлама севе хратманына. Фильм епле бұл задухны беде выл кымылы. Теттім боласымен, мана жанда кашкырзем ворманда хаваланыне югерме елзе дұқса қарыште, вылстен. Тамана биде келешсе қайры, ебі биде кымылы болдым. Баян шағынбек құрағанзым де биде ұнымайын келіне, шамырг артисткізін біргеде биде кымылы болдым. Фильма вырысла субтитрзембе хадерлене. Шаплаана ытларақ құраған анланма бұлдарад. Экран жинже мен болза ертіне шинзене тұткынларе. Күшіллензе бұғаганзем бульжеш. Патриотизма врендеген фильм. Шагынбек фильмзене ажазене қыдарцақтым алла. Шаг выржы бұлни ажазен азынже ұлдыр. Анжақта пирен ажазен ұрық выржы нехы жанда көрмалан бұлдыр. Тышман ури кунда анбустер фильм пур оружында кызыклы. Шивых вағытрана Тудар, Пушкарт, Чечень, Дагестан Республики Зенче тада Ростов облачынже гыдардеш. Чуваш кенгларым вали Алена Артемкина, Святослав Петров, Игорь Ульянов.